Mwaramutseho neza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV kaze makuru yo muri rukerera. Uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 5 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka wa 2025 na makuru agiye kwitsa ano kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo gupanga gahunda zo kujya mu kazi, mbere yo gupanga ibindi byose ugiye kwerekezamo kuri uyu munsi, imerera tubanze dusangire amakuru ataza kugutwara umwanya munini cyane. Muri aya makuru turaza kubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bagiye gufunga ikirere cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi ni byatangajwe n'umwe mu bavugizi umutwe wa 23. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kubabwira kandi ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira Wazalendo abongeye kwanga ishyirwaho rya General Gasita, ndetse bongeye kuramuka bamagana uyu mu general ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru, dore ko bavuga yuko ngo amasura ye ataraye abanyekongo cyangwa se isura ye ngo ntago ari y'abakongomani. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yikomeye yongeye kuba mu bice bitandukanye, ikaba yahungabanyije ubuzima mu bice bitandukanye. Turaza kubirebera hamwe. Hanyuma muri Jugu abayobozi bo mu nzego zibanze baramagana ibikorwa bigayitse by'abasirikare barimo gusahura abaturage ni mu gace kitwa Amungwaru. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na 23 bongereye imbaraga mu buyobozi bwabo mu mujyi wa Goma no mu mujyi wa Bukavu. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Icyo nagusaba nukutaza kujya ku ruhande, ubundi ugatangirana natwe aya makuru atangira, ndetse ukaza no gusozanya natwe kugira ngo hatagira anagato kagucika. Mwese rero nongeye kubaha ikaze, mbibutsa niba bamaze kugera hano tayari nyemerera unerekereho like hasi aho ngaho, ubundi nanjye nguhe aya makuru rwose imbaraga ari furu. Nyemerera kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nongere ngusabe gukora subscribe hano ku Ibendera TV. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni sinye edora notification kugira ngo butaha amakuru agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye, nta kundi bikorwa nungu fata linki au hasi handitse share, ukakanda bagahita bakwereka linki, ugahita utangira kugenda uyoherereza abavandimwe n'inshuti zawe amakuru, bityo akagera kuri benshi. Reka rero nizere ko turi kumwe. Ibitekerezo byanyu nabyo bihawe ikaze hasi aho ngaho rwose, mushobora kubiduha. Mwarabibonye ko dusigaye dufata akanya tukabinyuzamo amaso, ariko tugenda twifuza ko mugenda amunatubwira aho muherereye kugira ngo tumenye umurongo umugari w'abakunzi ba Ibendera TV aho muherereye. Reka rero tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Igitondo cyiza nanone kuri mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe binyuze mu muvugizi wabo wungirije mu bya politike yitwa Dr Oscar Barinda bamaze gutangaza yuko
ngo bagiye gufunga ikibuga cy'indege ikirere cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi ngo nta yindi mpamvu ngo nukubera drone zikomeje kugenda ziyagara mu kirere cyo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice bituwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Za zindi rero ziza zikirirwa zigenzura ndetse zikontorora ikirere, hanyuma bwacya urusasu ugatangira koherezwa barasa muri aba baturage b'inzirakarengane. Mu magambo ye rero Dr. Oscar Barinda mu magambo ye yatangaje agira ati biriya bidrone barimo kohereza imurenge vuba birahanurwa, ikoranabuhanga no misozi rirahagera vuba. Hajya ngo Bujumbura yumva ko airport yabo izakomeza gukoreshwa mu kwica abaturage. Ntimuzatungurwe n'itangazo rishobora gusohoka vuba rivuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafunze ikirere cya Bujumbura. Hanyuma rero ibi bije kubera iyihe mpamvu? Rimwe na rimwe mbangira ngo twongere tubigarukeho. Ibi bije kubera indege zitagira abapilote zizwi nka drone zimaze iminsi zizenguruka zikaza muri iki kirere cyo muri Murenge. Izi drone rero zikirirwa zizenguruka, abaturage baho bamaze kubimenyera yuko iyo babonye drone mu kirere cyahangaha ubwo bitegura ko buri buke bagabwaho ibitero. Ubwo birumvikana bamwe batangira kwibarira ko ubwo aheza ari mu ijuru, abandi bagatangira kwiyumva ko ari banyakwigendera nyamara bakiriho. Urumva rero ni ibintu bikomeye kandi biteye inkeke. Ibi rero akaba ari byo abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko bagiye gushyiraho iherezo kandi ibi igakorwa mu gihe cya vuba. Ngibyo rero uko byifashe kugeza amagingo aya ngaya mu mujyi wa Uvira. Wazalendo bongeye kandi bakomeje kwinubira no kwamagana General Gasita, bavuga ko ngo atari umukongomani, bo bakavuga yuko ngo ahubwo ari umunyarwanda. Mu mujyi wa Uvira, murwa mukuru w'agateganyo wa Kivu y'Amajyepfo, umwuka urakomeje kuba mubi cyane nyuma yaho Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse gushyiraho General Gasita Olivier ku buyobozi bushinzwe iperereza muri batayo ya 33 y'ingabo za FARDC. Iyi ngingo yakomye mu nkokora imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'amatsinda y'abaturage, ubundi bamagana uyu mujenerali bivuye inyuma bakora imyigaragambyo ikomeye. Bamwe muri abazalendo rero bagira bati hano muri Uvira twanze akavuyo ko kohererezwa uyu mugabo utari umunyekongo. Bakomeza bagira bati niba bafite abakomando b'abanyekongo nibabohereze hano muri Uvira turabemera, ariko abakomando b'abanyarwanda bo ntituzabemera hano muri Uvira na gato. Ibi bikaba byatangajwe na Generali Muzalendo, akaba yitwa Makanaki Kasimbira. Ni mu mashusho yakomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu rero akaba ari umwe mu bantu bigaragaje cyane ndetse ntiyahishira amarangamutima ye mu kwamagana General Gasita. Abaturage n'imiryango ya societe civile bifatanije na Wazalendo bategura imyigaragambyo yiswe Ville Morte, basaba ko uwo mu generali asimbuzwa cyangwa se agakurwa burundu mu nshingano ze. General Gasita ukomoka mu
bwoko bw'abanyamurenge ashinjwa kuba yararetse imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo ikajya ashinjwa ngo kuba yararetse Kivu y'Amajyepfo barwanya umutwe wa M23 abakigarurira bimwe mu bice. Iyi nzika rero ikomeye abanyekongo baracyayifite kandi bakavuga yuko ngo uyu ari umugambanyi. Hanyuma rero Wazalendo bakaba banamushinja ngo kuba afitanye isano no mutwe w'inyeshyamba w'abarwanyi ba M23, dore ko izi Wazalendo zivuga yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bafitanye isano nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu nguyu rero nawe kuba ari umunyamurenge bakamwamaganira kure cyane bavuga yuko ngo ari umugambanye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ni ku munsi w'ejo tariki 4 Nzeri muri uyu mwaka w'2025, ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwagaragaje agahinda gakomeye cyane ku bw'izi mvururu n'iyi myigaragambyo. Umuyobozi w'uyu mujyi wa Uvira yibukije ko ibyemezo by'umukuru w'igihugu akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'icyo gihugu bigomba kubahwa. Hari kandi n'abamushinja kuba ngo ashobora kuba akorera impande ebyiri, akaba ngo akorera uruhande rwa leta ya Kongo ariko ngo agakorana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ibi rero ngo bikarushaho gukaza umwuka mubi kuri aba baturage ariko kandi no kuri izi Wazalendo ziherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma ibirendo bikaba bikomeje kugenda ifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Tubibutse ko General Gasita yageze muri uyu mujyi wa Uvira ku wa mbere, akigera ahangaha ukahise utangira kuba mubi cyane. Abaturage batangira kujya karungu barigaragambya, ibintu birakomera, ndetse abarwanyi ba Wazalendo bakaba baratangaje yuko kugeza ubu aribo barimo kugenzura uyu mujyi wa Uvira, nubwo byaje kurangira batanya mu mitwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bamwe bakaraswa abandi bagafungwa, ariko kugeza ubu tuvugana imvururu ziracyari zose muri uyu mujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku wa 4 tariki 4 Nzeri muri uyu mwaka, umutwe w'abarwanyi w'umutwe wa M23 nawo wasohoye itangazo ushinja ko hari ubukangurambaga bw'urwangano rukomeye cyane, ubyita ko ari ubukangurambaga bwa kirimbuzi ku bwoko muri Uvira. Bamenyesheje ko bashobora kwinjira mu bikorwa byo kurengera abaturage b'abanyamurenge bari mu kaga isaha n'isaha. Ibintu bica amarenga ko uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 bashobora kuba bagiye kwambarira urugamba rwo kubohoza amaguru mashya. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke ku mirwano ikomeye yongeye guhungabanya ubuzima bw'abaturage mu bice bitandukanye. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo imirwano yongeye kwaduka mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yongeye guhuza abarwanyi ba Wazalendo bo mu ihuriro yiswe Collectif de Mouvement pour le Changement CMC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Iyi imirwano yahise ishyira mu kaga ibikorwa byose byo muri sheferi ya Bwito, cyane cyane mu duce twa Mbandaka, Nyanzare, Kikuku na Kibirizi.
aha inyanzare amasasu y'imbunda ntoni ziremereye yumvikanye cyane muri ibi bice atuma abaturage bahunga abandi barahahamuka. Amashuri ntiyigeze afungura na gato ku munsi w'ejo, amaduka n'amasoko ntibyigeze bivanaho urugi ku munsi w'ejo. Abaturage bahisemo kwihisha mu nzu zabo, bikavugwa ko ngo hari n'abagiye kwihisha mu mashyamba abandi bagahunga. Amakuru y'abaturage batuye muri ibi bice bavugana na Ibendera TV batangaje ko umusore umwe yarasiwe muri iyi mirwano, bigatuma abaturage rero abahita batangira kugira ubwoba bwo hejuru. Aha hitwa Ikikuku naho ngo amasasu yarashwe ari menshi avuye ku musozi, ni imisozi yegereye agace ka Rubanda, bituma rero ubwo baburushaho kwiyongera ku baturage baherereye muri ibi bice. Hari kandi n'abahinzi bavugwa ko baguye mu mirima yabo ubwo imirwano yatangiraga, bamwe ngo barakomeretse abandi barapfa. Ni byaturutse kuri bombe zaguye ahangaha muri iyi mirima ngo bari barimo guhingamo. Nta mubare nyawo kugeza ubu uratangazwa n'ubuyobozi ujyanye n'abitabye Imana ndetse n'abakomeretse ku bw'ibi ibitero n'imirwano yabereye muri ibice ku munsi w'ejo. Gusa ariko amakuru akavuga ko abahitanwe n'amasasu bagatakariza ubuzima muri iyi mirwano ngo ari benshi. Guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru umutekano muri grupoma ya Mutanda wakomeje kuba mubi cyane. Mu gicuku cyo kuwa kabiri ijoro rishyira kuwa gatatu habaye ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bwo gusahura no kurasana mu gace ka Kibirizi, bituma imiryango myinshi ihungira Inyamirima mu karere ka Amasisi. Kugeza ubu rero ubuzima bumeze nabi aha muri ibi bice, kandi abaturage bakomeje kwisanga mu kaga gakomeye cyane. Reka twerekeze muri Jugu. Abayobozi b'inzego zibanze baramagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bigayitse by'abasirikare ku baturage bo muri Mungwaru. Ubuyobozi bwo mu karere ka Kiromoto ni muri komine y'icyaro cya Mungwaru mu karere ka Jugu. Umuyobozi rero witwa Njabu Daba Innocent yaburiye ku bikorwa by'akarengane n'iterabwoba bikomeje gukorwa n'abambaye impuzankano za gisirikare. Mu itangazo yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo ku wa kane tariki ya 4 Nzeri muri uyu mwaka, yavuze ko hari bamwe mu ngabo bagiye biharabika bagakora ibikorwa bigayitse ku baturage cyane cyane mu gace ka Rompuwe ya Kangano ku ruganda rwaho. Nkuko abivuga, abaturage ngo benshi bamaze guhura n'ikibazo cyo kwamburwa, ni ukuvuga gusahurwa n'abambaye impuzankano za gisirikare, dore ko ngo babambura amatelefone bakabambura amafaranga n'ibindi bikoresho by'agaciro. Uyu muyobozi yasabye inzego zishinzwe umutekano kugira icyo zikora kugira ngo ibi bikorwa bihagarare. Agira ati abaturage bari mu kaga, ibi bikorwa by'abasirikare barimo kwambura abaturage telefone, bakabambura power bank, bakabambura amafaranga n'ibindi bikoresho, ni ibikorwa bigayitse kandi turasaba ko byahagarara. Abagize societe civile nabo abagarutse kuri iyi myitwarire mibi kandi igayitse yiyambika ubusa, bavuga ko bamwe mu ngabo za FARDC mu karere ka Jugu batangiye gusubira inyuma mu myitwarire. Kiliziya Gatolika yo ikaba ibona ko ibi bishobora gusenya umubano hagati y'abasivile n'abaturage muri ibi bice.
kugeza ubu imbaraga zose zagiye zikoreshwa ngo hamenyekane icyo ingabo za leta zibivugaho, gusa ariko ntacyo bari babitangazaho. Reka twihuse nanone muri aya makuru tunyarukire muri abarwanyi b'intare za Sarambwe, tubabwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na M23 bongereye imbaraga mu buyobozi bwabo i Goma no muri Bukavu. Ibi ngibi rero nibyo twerekejemo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwagura no gukaza imiyoborere yabo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu cyumweru gishize bamaze kohereza amagana y'abapolisi mu mujyi wa Goma na Bukavu nyuma yo gushyiraho abayobozi mu turere twinshi duherereye muri ibi bice bamaze kwigarurira. Aba bapolisi bashya rero bagizwe n'abasore n'inkumi bamaze kugera muri ibi bice, ndetse n'abandi basanzwe bari abapolisi ahangaha muri ibi bice bakaba baritandukanyije n'igipolisi cya leta ya Kongo bakiyunga ku barwanya umutwe wa M23. Nabo bamaze guhabwa amahugurwa mashya n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse bahabwa n'imyitozo. Aba bapolisi rero bakaba bamaze gushyirwa mu kazi hamwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, rero bakaba bongeye kuhabwa inshingano zo gukora ibikorwa bijyanye n'umutekano mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ku ikubitiro rero abageze i Bukavu, reka nkubwire ukuntu byabagendekeye. Aba bapolisi bakigera mu mujyi wa Bukavu bakiranwe ubwuzu bwinshi n'abaturage, barabishimira karahava. Bamwe mu baturage batigeze bashyira ibiganza ku munwa abatangaje yuko ngo bishimiye aba bapolisi bo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe kubera yuko ngo baje kubafasha guhangana na Bazalendo zari zimaze iminsi zibatera zikigarurira ibyabo, abandi zikabica, abandi zikabasahura zitaretse ngo nabo zambura ibijyanye n'amafaranga ndetse n'amatelefone. Abayobozi ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe batangaje ko ngo ibi ari muri gahunda yo gukaza umutekano muri ibi bice. Hari umuturage witwa Amos Bisimwa utuye i Bukavu avuga ko ku ruhande rwe ngo ibyemezo byose byafatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo ntacyo bimutwaye kubera yuko ngo ari biganisha ku mutekano n'ubundi ukomeza kugenda wiyongera. Gusa ariko bamwe mu baturage bakavuga yuko ngo mu gihe ibi byakorwa umutekano gakomeza kugenda uba mukeya, ngo ibi byaba atari byiza. Aho rero bamwe abahera bishimira iyi ntambwe yatewe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kandi bakabasaba ko no mu bindi bice bikomeje kugenda byibasirwa n'umutekano mukeya uturuka ku barwanyi ba Bazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, naho bagenda bashyiramo akaboko kabo kugira ngo ibintu bigende bijya mu buryo. Reka mbashimire cyane rero inshuti bakunzi bacu, mwari muri kumwe natwe muri aya makuru. Ndabashimiye cyane by'umwihariko mwe mwabanye natwe muri aya makuru atangira mukamugeranya natwe ku musozo. Mwese amugire ubuzima bwiza, mugire amahoro n'amahirwe, Imana yibishimire. Abagiye mu kazi muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda ariko nziza namwe mugire gahunda nziza. Nitwa Mukada, gahunda za Ibendera TV zirakomeza.